आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहनबद मरोइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेन हाइरी राज्य से जिला खुदिंगबक मसा मरोमदम हिंगबंग अमहनबा हाइबसी राज्य सरकार की पांदमनी लाकदौर मणिपुर विधानसभा मिखल की येंगलगा डीईओ सिंह अमसुंग एसपी सिंह की मिफम अमा राज्य की सीईओ की ऑफिस तंगसी पांगथोखरे शिक्षा मंत्री सोरोखाइबम राजेन हाइरी राज्य सरकार न स्कूल फगरनसी मिशन हौदोखिबगी मणिपुर मई मसिंगी लमदा चाउन ओनबा पुरकपा ngamle मणिपुर हौखिबा पुंग 24 दा मियोय कुरुमदोय नौनो कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखरे अमसुंग लोक सभा न ngasi चारांगनबा मरकता इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2019 पास तौखरे लेबांगसिंग कोविड वैक्सीन डोज कोटी 150 यौना कामनबो होनरिंगै चेरक असिदा अनौब कोरोना वेरिएंट थोरकले हाइरिबा असिना अमुकसु नुंगनांगबो पोहले फिबम असिदा अखोइना ताबिरिबा मियामदा हेक याबा मखै अथुबा मतमदा वैक्सीन डोज सुना कापथोकपिनबा अमसुंग अतोपा मियोइसिंग वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबिनबा अपील तौजरी लाइसेट असिदगी ngakthoंगनबा अचंबा थोंग अहुम असि इनबियु फेस मास्क उपियु फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदी खुदसा सेंगना हमदोकपियु कोविड-19 गा मरी लेनबा ई पाउसिंगगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर 0385241166 अमसुंग 180034538118 ता फोन तौबियु हौजिक मपुंगोइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेन हाइरी राज्य सिगी जिला खुदिंगमक मसा मरोमदोम हिंगबंग अमहनबा हाइबसी राज्य सरकार की पांदमनी वाफम असिंगसी सरकार असिगी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम की सरुकम ओइना उखरुल जिला की लुंगचोंग माइफई ब्लॉक की मनुंग चन्ना लेबा ट्विंगेम विलेज ता पांगथोकिबा थौरम अदुदा फोंदोकिबनी थौरम अदुदा मुख्यमंत्रीना मफम अदुदा नौना साबा एसडीओ वीडियो ऑफिस मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच अमा सखी स्कीम की मखादा साबा वन स्टॉप सेंटर अमसुंग पुलिस आउटपोस्ट अमसु संगाखे मसिगा लोइनना खनगलबा बेनिफिशियरी सिंगदा स्कीम कया की तेंगबांग पोलम सिंग अमदी पोफम फंबी सिंगदा बैंक की लोन सु यंथोखी श्री बिरेन हाई राज्य से की खुंगंग सिंग साखोतना राज्य से मपुंग फाना चाखुटपो ओइथोकलोय राज्य से की जिला खुदिंगमक्ता तंगाई फदबा खुदोंग चाबा सिंग मपुंग फाना लेबा मॉडल विलेज अममम थमगनी मसिना राज्य से साखोट माइकैदा खुमांग यांगना चौसिलहनबदा अचौबा मतिंग ओइगनी मुख्यमंत्री ना हाई जिला अदुगी कचाई खुलबु मॉडल विलेज ओइन सेंगबनबा पांदम थमली मसी खुंगंग अदुदा फंगलिबा कचाई चंप्राबु सखंगबु ओइना पाइखतकदबनी ट्राइबल की मखादा फॉरेस्ट की मखादा ने कोई मियोई लिसिंग निफु मतोय नपी नादा कोई के ट्राइबल के मसे कोई से एम्प्लॉय तोड़ी इम्फाल डिपेंड हो गुमसे और अतई एनी जगह दा डिपेंड हो गुमसे सेल्फ सफिशिएंट ओइबा डिस्ट्रिक्ट मम सेम बाय जाई ट्राइबल स्कूल दा वोरो कॉलेज दा वोरो हेल्थ की दा वोरो अदुगा प्रोडक्शन की दा वोरो गवर्नमेंट मतम मतम की सिंजरिबा स्कीम प्रोग्राम मयाम से मसी एंजॉय तोबियो प्रजा सिंह फंगम थोप पोतु बोय कोई स्पोर्ट पिजब लापने बियॉन्ड पॉलिटिक्स ह्यूमैनिटी सर्विस इज द बेस्ट वी शुड लिव टुगेदर वी शुड लव ईच अदर वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर मुख्यमंत्री नहाय मणिपुर की सिंह जिला सिंह साखोतबकी मरुइबा मरमदी जिला सिंह अदुदगी कारकपा एमएलए सिंहना मफम अदुगी साखोत थौरांगी थबक मपुंग फाना पाइखतबदगिनी मसी कोहनबगीदमक खुंजा सिंह सरकार की खुदोंग चाबसिंग निथिना फंगनबा पांदमदा महाकी जिंगी खोंगसत असि पांगथोपनी उखरुल जिलादा लेबा पेट्रोग्यू कॉलेज असि मॉडल कॉलेज अम ओइना सेमगलगनी मसीगीदमक लुपा कोटी हुंफुमांगै प्रोजेक्ट अमा पाइखतले सिंगी जिलादा लेरिबा नहा सिंगना सरकारना पाइखलिबा स्टार्टअप स्कीम की खुदोंग चाबा लौनबा अपील तौरदुना मुख्यमंत्रीना हाय उखरुल जिलादा पुथोकपा उ मोरोकी चॉकलेट असिबु पुथोकलिबा हिल वाइना स्कीम असिगी कानबा लौदुना पोथोक असिबु हेना फगतहंदुना ngасidi चॉकलेट असि मालेमगी थाकदा सक खंगले श्री बिरेन चिंगी जिला सिंगदा पाइखलिबा बंधन विकास योजना असिबु थागदो फोंदोकलदुना ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेडना स्कीम असिगी मखादा थबक तौरिबा सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगीदमक वर्कशॉप साननबा लुपा कोटी कुंतरु काइथोकले हानसु लाउथोखे मुख्यमंत्री की खोंगसदतुदा राज्यसभा की एमपी महाराष्ट्र लेसेंबा सनाजाव अमसुंग एमएलए सोशल रोड चिंगबा सरुक याके मथंग चही की अंगन बसरुक पांगथोकदौरिबा
Manipur Bidhan Sabha Mikal asibu mapung phana pangthokpa ngamnaba jila singi district election officer sing amadi SP singna tawpham thokpa thabak sing matam chana loisinaba rajigi chief electoral officer Rajesh Agarwal na khangankhre rajigi chief electoral officer Rajesh Agarwal na sabhabati oiduna Imphal gi lampel pata leba chief electoral officer gi conference hall da pangthokiba mifamaduda Sri Agarwal na hai Bidhan Sabha Mikal asigi Mari Lenana, Lagleba January Angan Basarukta, Election Commission of India Timama Manipur Lakadori, Makuigalonana, District Election Officer Sing Amasung, SP Singa, Tongan Mipamkaya Pangtokani, Maduda Makuigi Wakalon Tina Pongdoknaba, Tanza Lahuna Besu, CEO na, Official Sing the Kangan Ki, Sri Agarwal Nahai, Manipur Bidhan Sabagi Mikal, Matam Naksilakpaga Maramna, District Election Officer Sing Amasung SP Singna, Mikal Gitabak Tauramda, Tengarakpa Awanungai Amadi, Kudong Chada Singadu, CEO Manipur na Sinba Mipam Singda, Pukatuna, Kananena Gadabani, Lakadaru Mikala Siga Mari Lenana, Same Basaba Kudimak, Hek Yarba Makai, Tuna Loishin Gadabani, Nasigi Mipamadu Saruk Yakiba, Rajigi Law and Order Nodal Officer Su Oriba, Additional DGP, El Kailun Nahai, Rajasta Tog Liba Palm the Betodok Sing Amadi, Rajigi Namkai Singda, Fencing Gitabak Loidabana, Mitop Sing Sangsilatuna, Mikal da aid upon Pirakpayai, Adugumba Togdoxing to China Banaba, Marilinaba, SP Singna, paramilitary forcing a su Kusamana Saminaba Kangan K. Manipur State Sine Policy Lisinganikun, Rajasida Mapumpana Hanaba, Handata Nauna Linkatkiba, Manipur Sine Commissioner, Marilinaba Singa, Numit Chumna Kananina Kre. Rajagi Commissioner RN Culture na, Sababati Uduna Pangtokiba Mipam Aduna Hariba Policy asi, Mapumpana Zanaba, Marishuba, Manipur Finance Commission the Sangada Budget Kisan Pumsingsu, Leptoki. Masiga Lunana, Police Sigi Makada Sahi Amagi Oina, Manipur the Pangtoka Film Festival, Film and Television Institute Lingnaba Yauna Atopa Wari Kayasu, Take. Manipur State Sine Policy Mamangi Sahigi Mikunipanda, Raja Sarkarna, Sanaragani Hanala Tokrabani, Adumapu, Policy Asi, Mapumpana Zanhanaba, Darkar Levesan Bazeta Hap 3. Tabidiba Pawasi, Akasbani, Imphal Degini. Siksha Mantri Sorokabam Razena Hairi, Raja Sarkarna, School Fagatansi Mission Haudoki Bedagi, Manipura Mai Masangi Lamda Zaun Awon Porapangamle, Imphal Westki Yumnam Huidrom Higher Secondary School da, School Fagatansi Mission Haudok Laduna, Sri Razena Hai, Mission Nasi Haudoki Bedagi, School Tamba Tok Luraba Mahiroikaya, Sarkargi School da, Masing Yamna Min Kalakle, Magna Hai, Rajasthan National Education Policy Mapumpana, Sanhanaba Akan Batabok Paikali, Lebagasta Mahi Masingi Lamda, Awon Poraknabaki Pandamda, Policy Asi, Pradhan Mantri Narendra Modi na Inglisingani Kunda, Haudoki Bani, Sri Razena Hai, Rajasiki Ayamba Mama Passing na, Makogi Masasing, Lanai School Sing the Tamhanaba Honabada, Awabakaya Mayoknai, Adumainamag, Hausiki Makogi Angang Sing Lanai School that's Landra Basuyare, Skargi School Sing Nintina, Pagalabanina, School Sing Asida, Mahitamhanaba Mantrina, Apil Tauri. Manipur da haukiba pungkun marigi manungda mikulhumda nauna COVID-19 positive oiba thengna kre amaromda laisat astegi hariba matam asida mioi amata sikibagi paw leite rajagi haksel vibagi cherol mana haiba matam asida mioi 13 COVID-19 nabadagi faraki naba pabagi changsada marputrani pandasmik ani mangani hauzik active case sani shubna mari leiri Imphal West Jilagi Kodom Popi Mamang Likai Dengasi BJP gi Mikal gi meeting ama pangthokre thormadu saruk yakhibi BJP Manipur Pradesh ki State Executive Member SKB Nahai vote khomada chin gi lamjel tanabagi mahutta thabaki lamjel tanabana hena pami aranbo afam kaya sandoktun miyambu thajahanbagi mahutta miyamgi damak afaba thabak tawbana lamjel tanabana achumba khongthang oigani Kairau Bidhan Sabha Kendra gi manung chana laiba Arapti dagi Santinagar Paunagadaba Valley Bridge sama sananaba ngasi jatra hunkre Lupa Koti Ani Lak Yankai Chang na Sagadaba Thong Adugi Jatra Works Mantri Thongam Bishwajit Amasung MLA Laurembam Ramison Hunki Thongasi January Thadagi Saba Haunaba Pandam Thamle Imphal gi Nilakoti Food Park ki MSME Technology Center na Sinduna asi nomugi oiba stakeholders ngi mipama pangthokre mipamaduda Textile Commerce amasung Industries Mantri Sri Thongam Bishwajit Sarukya ki Manipur Horse Riding and Polo Association da Lamphel Pata Malem gi thakta polo sananaba Yanaba Polo Ground Sengba Nabangastegi Tabak Pakat Pahokre, Polo Ground Sengpagi Toram Aduda, Polo Club ki members sing Amadi Polo gi Sanaroi Kaya Sarukya ki Manipur do Polo Masana Amadi, Poni Sagolbu Yokanabagi Pandamda, Raja Sarkar Lamphel Pata, Lam Ekar Kuntra Pak Sawa, Amatam Labani, Haiba Mapamasida Polo Ground Nasi Sengwat Pagi Tabak Nasidagi, Hokibani.
Jiribam जिला की तोंगान तोंगान खुंगांग सिंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप 35 की नुपी सिंगबु मसा मसाना थबक पिजब अमसुंग सेल तुंगसिनबगी हैनबी थंबगी matangda awareness program ama ngasi pangtokre thormasi Manipur State Rural Livelihood Mission gi makhada block mission management unit jiribam sinduna pangtokibani Manipur Science and Technology Council master ng sinduna ngasi tayal pata year of the awareness science and health ki thorom hogdokre thormaduda science exhibition sport painting science short play amasung science quiz pangtoke New Hope Life Foundation for Disabilities nangasi lamsang Bidhan Sabha Kendra gi manung chana laiba tauthong ayungba community hall da haksang gi phibam mimana draba singda wheelchair singen thokre ngasi gi asi tharaga foundation asin haksang gi phibam mimana draba singda tengbang polam yen thokpa taruk lak shure Irabot Park Chalo Lamlai da ngasi All India Youth Federation Lamlai local gi convocation ma pangthokre thormadu da Wangang ki basing na raja sida naha sing na ahong ba amadi awon ba samaj ma purak na bagi matang da panki ipamaduda mute kun mapan na saba local council ma semkre Agazwani Imphal da pau tabide Lok Sabha na ngasi sarang na bamarakta election laws amendment bill isingani kun matoy pass tawkre bill aduda voter sing na vote thadaba matamda aran ahui yawdana bagi damak makoi gi Aadhaar sing electoral roll da link tawgani Khanane na badu gi paukum piraduna kendra gi law amasung justice mantri Kiren Rijiju na hai bill asida semdok semjin tawriba asina mikhal ningthi na amasung niyom chumna pangthopung amalagani mangna hai electoral roll da Aadhaar link tawba asi sungsoi sojana tawgadabani haibadi leite adubu masa na pamjaba tawgadabani Birodi sing na pukhalakpa wafam sing adugi paukum piraduna mantri na hai bill asida semdok semjin tawriba asi Election Commission of India amasung Parliamentary Standing Committee na prastab tarok padugi matungina tawbani biladu pass tawnaba pukhaladuna Sri Rijiju na hai nauna semtoklo bilasigi khuthangda voter list da sahi amada marirak min haptok hapsin amasung semdok semjin tawbagi kudongchaba pigani masi sahi amagi January April amasung October gi ahanwa tarikta tawba yagani Anobu education policy lebagasigi tongan ba law singbu sungsoi shodana Yaholagani haiba Kendra gi Shiksha Mantri Anpurna Devi na Lok Sabha dang silaw thokre masigi damak Kendra Sarkar na matam gi advisory thokani hairi mangna hai Rajya Sarkar sing na su lamdam lamagi law sing gi subject sing yahon gadabani atopo wahang amagi paukum da mantri na hai lebagasigi tongan mafam sing da leiriba sarkar gi aided school sing da elementary thak pawada Pradhan Mantri Posan Shakti Nirman PM Posan gi makhada mairo sing da sak thonglak bijabagi thabak chathari Hauzik sanabagi pau Midjon FC na Thoksom Anobi Devi Memorial Soccer Tournament isingani kunmatogi winner oire ngasi sanakiba final match da Midjon FC na TYC bu panjel amasino da thoiki thormadu da kafa matung pidri mantri Thoksom Setabrata saruk yaki Tari suba Imoinu Trophy Village Wise Men's Open Football Tournament ki ngasi sanakiba match da SPYC Saijang na EUSC Telobu panjel amasino da Rhino FC Mungkot na Gyanan FC bu panjel amasinoda amasung Sangkai Village na LCYC Lamlai Chingphai bu panjel amasinoda thoikre Yang popi chingtam amasung Yaiphatoi FC sekta panjel amamam chanaduna draw oikre Hauzik makhataba pauda Lebagasida Omicron gi case singtam tamna yoksilagli ngasi Delhi da Omicron gi anoba case ani thengnaki masi tharaga lebagi konunga sida laiset asigi case punukun mari shure amaromda covid ki anoba case kudingmak Omicron gi genome sequencing taunaba tharagani haina Delhi gi Mukhya Mantri Arvind Kejriwal na lauthokre Haksel bibaki pauna hai makoi sing adugi manungda tarani thoi amana discharge tawkhare tarani thoi amana laying chathari Kerala da su laiset asigi anoba case mari ngasi thengnaki masi tharaga Laiset asigi case Rajya du punna taramanga sure Rajagi Haksel Mantri Bina George na hai nauna thengakiba miyoi sing adu Tirubananthapuram dagini makoi sing adu hanan Omicron positive oikiba miyoi sing aduga marimata singni Loisilakpada COVID-19 dagi ngak thongnaba COVID vaccine kapthokpa face mask uppa futaruk lamna na leiba khutsa amadi maimit tarutanan thamba haiba asamba thong sing asi ngangna chakpinaba amukhna ningsingjari aroibada maroiba pau amuk Mukhya Mantri Ningthoukhongjam Biren hairi Rajya sigi jila kudingmak masa marumdum hingbang amhan bahibasi Rajya Sarkar gi pandamni lakadorbe Manipur Bidhan Sabha mikhal gi yenglaga DO sing amasung SP sing gi mipam ama Rajya gi CEO gi office da ngasi pangtokre Shiksha Mantri Sorokhabam Rajya na hairi Rajya Sarkar na school fagansi mission haudoki badagi Manipur da mahi masangi lamda chauna onba porakpa ngamle Manipur da haukiba pung kun marida miyoi kulhumdoi nauna COVID-19 positive oiba thengnakhre amasung
Lok Sabha na ngasi sarangna ba marakta Election Laws Amendment Bill 2012 pass tawkre pauloi jare.